apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itimplaan nakman iti kape, tatang. Naibusen ta sukar, Luisa, anak. Ay nawaw. Apay adiyo met imbaga na sapsapa, tatang. Nalipatak nga raw. Ala, gumatangak to inton madamdama. Gumatang ka mo tayo ti mantika. Tadantani nga minin may bus ti mantika tayaw. Day talaang. Way. Imbaga ayo kumaan na sapsapa. Ay, pasensya ka na talaga. Naawan mo't nga min iti panunot ka. Nga po iti andaw apang panunutag. Awatin man na iti saba, Luisa, bakit? Ni, nangalaam iti saba lakay. Pangala ako mangay asabalay. Bunga ti saba amulak Ay nawaw, nagbunga mo't gayam day jay. Uy, hanggang manmanulaing. Nagsasaronon tumot ngamin ti bagyo. Un gayam, nagdala nam itay, iti kadi ayan damari tesi. Uy, apay ka li bakit? Nakitam no asino tinagbantay iti istorna. Ni tayo simot lang Isumot tinakita kita. Apay ana sa ludsud mo? Naibusan ti pang kusina tayo. Iso ang mapanak gumatang. Ay wala, mapangkalatan. Anda pa'y mo't nabati a kwarta dita. I-budget mo latan tapno umanay. Naimbaga bigat mo, Maritesi. Si kamat gayam dayta, Mari Luisa. Naimbag abigat mo mat. Adda pa'y lakom amantika kan asukar, Mare. Adda pa'y Mare. Ikanak man iti saggay sa akilo, Mare. Dayta laang, Mare. Ken soft drinks man, Mare, no adda Tay dakkel, tapno umanay kada kami atalo. Awanan, Mare. Dayta laangan, Mare. Isumot laang kada ti presyo. Wen, Mare, isulat ta. Okay nga, Rod. Naimbag man ta saan ang imin? Saan pa'y, Mare? Oh, ato yung tikat gatangan, Mare. May 1 kilo a mantika. May 1 kilo nga asukar kan soft drinks, Mare. At itibayad ko, Mare. Ay nawaw. Daytoy laang, Mare. Kurang iti 150 pesos, Mare. Isublik to't ikurang ko, Mare. Di ka madanagan. Ta saan kumat nga itarayan dayta. Sige, inakon, Mare. Ay nawaw. Awan ka di aramidin nyo ita, nanang? Nalpasan ita, yanak kaw. Bantayan nyo man pa'y nga ruti store, taagdigo sa klabiit. Sige, siyak pa'y laang ti makaamaw. Aywan gayam, no agsubli ni Mari Luisa, singirin nyo ti 150 pesos nga odi na. Anya? Kurang tumat ti imbayad na ita may gimatang, kurang iti 150. Ay nawaw, apay ngamin nga inted mo ti ginatang na nukurang ti bayad na. Diya mo ngamin impagarop, akurang ti ited na, nanang. Anya ti imbaganakan ka, isubli na ti kurang. Wen, nanang. Barang itulod na inton madamdama, tapno saan ngay supay apaka-stress sa manakaw. Sapay la kumaan, nanang. Manula ang mat nga ti ganansya. No di na bayadan ti balance na, lugi akmeten Nalpasan, nanang. Nakadigos matlaang handa tao. Ay nawaw, nagpartak. Sakto laang mat, nanang. Da kayo kit di mat. Nagsubli ka din ni Mari Luisa? Awan pa'y mat, anak ko. Ti kunana, kat isubli na ti kurang iti bayad na. Imbaga na ka day nga itamot laang. Saan, nanang? Ngam ti amok kat isubli na itamot laang. Saan kumot nga itarayan dayta kunana pa'y kanyak? Ay, awano na nakaw. Amangan no scammer da di ako marim. Amangan no teknik na dayta tapno makalibre. Ay, saan ang mabalinti kasta, nanang? I-text mo.
Ipalagip mo ti kurang ti bayad na. Isupay mo't ati 150 pesos no kwa. Wan, nanang. Singirak at talaga. Isupay a pagplitin o ag-purchase man ng datao. Awan ni pagatang mauluy sa bakit. Mapan ka ija store? Mapanak ti store da Maritesi. At mapan ko gatangan. Ay nawaw, adamot ka barbaro nga store iti asidag tayo. Aya, Wen, iti store ni bakit terya laangan ti papanamlakay, as asidag pay. amangan mo't no awan ijay ti kayat ko agatangan. Adda, si kakit dimot. Kompleto tilako ni bakit terya niya. Napanak iti kalman, iso nga amok. Iti anya aga po pay laang nga agbanog ka amapan iti ayan datesi, kat adamot as asidang. Nagdigos ka mo, tanakaw, sa dino ti papanam. Naibusan tilakok, nanang. Masapol nga ag-purchase manan. Agpasyudad ka nga rod ita. Wan, nanang. Ala, siyak nga rodan tagbantay iti stormaw. Awan aramidon nyo, nanang. Adda, ngam inton madamdamalaangan. Ay nawaw. Amangan numataktak kayo pay. Saan? Okay laang kanya kanak ko. Mala, mudto'y ti susi ti stormaw, tamang lukata kaun. Sigurado kayo, nanang. Wen ka day. Sayang matano adda gumatang. Sayang tiganan siyam kuma. Sa dino tinagapom tatang? Iti ayan ting kumparek. Insublik lang ti binulod ko nga sprayer na. Nakita yu ka din no nang lukat ti istor ni Maritesi tatang? Nakalukat Mark. Iso na lang takas na ni nanang na tinagbantay. No kasta, awan gayam ni Maritesi day. Mayat ti timing ko ah. Ay nawaw, napaulimag ka matanakaw. Ah? Kwa tatang, adala na lagip ko. Adan sa manin kalukwa na pampanunuta. Awan na, ni tatang mat. Napaulimak lang da tao. Kastamot nan ti aday ti panunot siya. Naimbagngal daw yun, nanamayang. Si kamagayam day ta, Luisa. Anya ti masapul mau. Gumatangak man iti tinapay ala ko yun, nana. Mangala akong dito'y nakadisplay, ah. 5 abal ko tigatangak. Daytoy, kan daytoy. 5 abal ko't anana. Tibayad mo nga ay. Agadvansak pay laang iti 50 pesos. Di udik, iyo may kunto. Ay nawaw, saan amabalin At dapay ti udim adi mo na bayadan. Anya nga udi ti bagbagayo, nana? Ti 150 akurang mo iday. Ay, nalpasan day ta, nana. Binayada kon iti anak yaw. Sigurado ka kaday? Wen, sige, ala akong ti tinapay. Ay, mabit laang. Tamay sabal kot pay laang ti alaam. Ibatim pay ti upat abalkaut. Kompletom nga umuna ti bayad mo. Kasapulan mi nga rod ita, nana. Di kay madanagan. Isublik to mo ilaang. Ay nawaw. Saan nga umanay ta nasurok asa nga gasot apagbasbasula kanya? Anya! Inlis tayo kadimot laang dagiti nailako yun, nanang. Wen, adda di ta amin anakaw. Ay nawaw. Anya ngay daytoy, nanang. Adda man ang tinagan ni Luisa. Imay nga rod itay awan ka. Una yun day ta babae. Tunggal gumatang dito yung istor ko. Kurang ti ibay-bayad na. Dayta nga rod. Diyak kumaikan itay. Ngam basta nangalat tamot iti tinapay nga in-display ijay ruwar. Talaga anapuskul ti panagrup-rupa day ta babae. Nalaing ta inrana na nga awanak ditoy. Ti ko na napay kat binayadan na ti 150 nga udinaken ka. Binayadan? Saan pa, ay nanang? Ay, olbod nga rod. Aday jay a babae. Ay na, apo aya. Makaparurot ti tattao akasta. Tiknik na samot day ta tapno makalibre. Ay, saan asyak ti tik-tiknikan na day ta babae No umay manan gumatang, di yunik ikan nanang. Wag na nakaw. Malugi mat ti istor ko ano kasta. Agraman po unak, inutang na pa yun. Ay nawaw. Gumatangak man, tese nakaw. Anya tigatangan nyo, tata Timyong.
Sardinas man no adda. Ado, tata, iso na lang ata, di babasit lang ang tinagbati. Mabalin na ita. Aywan gayam, adda ti balance ni Luisa dito istor ko, tata. Ay nawaw. Balance? Wen, tunggal umay ngamin kat kurang ti ibay-bayad na. Anya? Dakdakkel pa'y ti udi na ngam ti baybayadan na. Isublik to, kunana, ngam awan mutan ngagsubli. Sapay kurang ti kwarta ngayon tugot kaw. Sakto laeng apang sardinas. Okay laang, tata. Pakibagan to laangan kenkwana. Taamangan kunak no iti kinabayag na kat nalipatan na matanday jay. Anda ka numot balance mo iti istornete sa si ka, Luisa. Ha? Tung kalagatang ka kat kurang kano ti itid mo abayad. Una yan day di babae. Apay mo't nga may nakasta. Manula ang matiudik iti istor na ngay. Saan pa'y nga umabot iti 500? Wanangam no para iti kumarem, dakkelon da ita. Manulang matpiman nga iti ganansya na kadag iti lako na. Ay nawaw, kasla pa kabangkrapan naman. Ay wala, talaga amalugi ti istor no kasta lang ti mindset ti customer. Bayadam no mano ti mga bayadam kenkwana tapno malpasen ti saritaan. Di mo man teknikan ti padam at tao. Anya di bagbaga ni tatangkan ka itay? Ah? Ay, awan day jala kay. Ay nawaw, kasano ko mga awan kat adda nga rod nangeg ko. Ay, unay kalaki di mo ito, Dennis. Inton sumarunong amin, siguradum akumpleto ti kwarta nga itugot mo. Tapno kumpleto matpiman ti bayad mo. Ingagarak nga raod, ah? No saan mo ngayon gagara? Hindi kumapay anabayaran da ita. Hay, may sakamat, Dennis. Ay, nawaw. Agbayad ka kit din. Amum amapan ka ija istor, kurang ti alama kwarta. Ipadas mo nga aramiden da ita kanag iti grocery store asikat. Ikanda ka nga ta. Sa balimot nga minday jay, ah? Kahit gapotay small business lang da jay. Kastamot ten ti aramidem. Proud ka amangan iti makan ang nagtaod iti kalukwam. Bayad ko. Na, Kukuha mong ti sukli. ay nawaw, apay ngay makaungot ka. Agtal na kamat siguro na niya. Naa, si kapay laang ti kasta ti panagsasauna ita. Mangibabain ka launay mo't. Anya nga mangibabain nga ibagbagamot. Para day talang. Tapno ibagakin ka, siningir ko laang ti kwartak. Apay anapudot adagos ti ulom aya. Ha? Uray asino mo't ano kastala ang ti kasarsarita. I-paid mo tinagan ko di talistaam. Kung namala no asino ka. Suklim, alaam ta saan ko akasapulan day ta kwarta. Ti kwartak laang ti singirak. Ha? Kukuha mo data. Kat di mo namnamaan agumatangak pay dito istor mo. Wala, okay lang kanyak. Kayat ko kit di tapno saan nga isupay apaka-istrisak. Diwan! Agsardan kan! Saan asyak titik-tik ni kam kunak tumat. Amok tiknik mo day tatakayat mo lang ti makalibre. Itadyo day ti akwarta kin tata temyong no maranaan nyo alumabas nanang. Wano saan, ken Dennis Latan. Kwarta nay. Sukli ni Luisa nanang. Di namot ngamin inala itay. Isupay kit di ti makaungot. Apay ka no? Inbabain ko kano. Kat siningir ko laang matibalance na dito yung istor ko. Anya? Isubliyo day ta akwarta. Kat inton sumaruno, di yu lakwan day di ababae nanang. Ban dito'y istor ko manipod ita. No may ilawan nga umay, ibagayo agumatang laangan iti sabali nga istor. Sige. Ure awan ti customer ko no kaskin ko na mo lang. Saan nga umanay ta manula ang aganan siya apaka-estresak. Kastang unay tibain ko ijay istor na itay tatang. Ay nawaw, kunak man no nagbayad kalaang. Kano nagado ti ibagbagaday di atesi. Ang mga nod na naisawang mau adi na nagustuhan. Sapay ado ti tao alumablabas iti istor na itay. Amok ni Tesey na kaong. Saan na nga aramin ti kasta no nasaya at kamut kenkwana. Ay natatangpod no ti ibagbagak.
Nakapigpig sa ti panagsasauna itay. Naasar siguro ken ka. Inton sumarunong amen. Sakbay amapan ka ija store. Siguraduem a kumpleto ti kwartam. Malugi damot piman ano kurang ti ibaybayad mo. Naibaga na pa'y a tekniko kanulaang dayjay tapno makalibre. Nangalaan namot nga iti puskulro pa na mangibagay ti kasjay kanya. Di mo mababalaw ti pada matao no pagpanunutan da kay ti dakes. Kastamot nga men ti ipagpakitam. Sikamot lang tiyagar aramin iti rason tapno pagpanunutan da kay ti dakes. Agbalbaliw ka nga minan, anak ko. Di mo gundawayan ti padam a tao. Kentong palem ti karem. Ay, nawaw! No di mo kayat a pagpanunutan da ka iti dakes, siguradwam nga rod a nasaya at met ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.